多吧。Kebakatan dan lahar。刚刚阿公说，怎么不讲到关于搭茅草的这一块呢？这样子。有，还没到。好的，我刚刚是讲说，应该这个部分呢是要到祭祀广场呢，在做小模型的时候，那个时候你们就到现场去指导，搞我不好。的看法是说，自己先问清楚到祭祀馆，因为你要决定那个模型，那个在祭祀馆搭那个模型要多大，你会有备料的问题，那个准备材料的问题。好，好。我要开始问比较技术的问题。好。Mo Masa ku checklist. sonoy. Kuvay, hula, ripon. Mahan kami haw. Sika magmuk kanya. Kuvay hay. 你那两个木当的位，这样可以吗？对，这样就好。这样刚刚好，对不对？对。你帮我看这个。这就是30度。这个我们要用讲，危险的。我用讲的，掉下来。这样有吗？对。我就对它，然后我用你那颗用讲的。这个。右边一点，再右，上来一点。好了，那苏拉拉蛋，10月5号下午 Tech 3。好，老师。来，我开始问比较技术，就是说这些柱子啊，用什么材料？好。对。好，你等于这个信息当么难？毛草待会会问。好。Soal sang kinamama aku sinsi. Ini sariri ariri au. Sariri. Kapan au? Sariri numitari. Umanan azailio. Kisuk ayaw. Umaan ko ariri numita kilang. Ay ngutep umaan na kilangan. Pili ato at kakay. Ay. Toal. Mana toalan hewa. Tusa ko toal yo. Hai ira ko toal haw. Utoal hanani, saya patakau hanani fukul kunya toal. Pastikan na kinang kira. Fatakre. Fatakre. Hai. Uraleu. Mo ba lo kira ngane? Uraleu. Ura. Hai uraleu. Mi pili ato taat kakay kirang. Ay, tak kay kilang. Saya kata ukak bene. Ukak menu kirang. Ano mo nakilangan karena si mang mapanay. Wira sang mata asare. Si pagkakutul kami to nga mata asay. Ato ni soalan mata sa to. Wira kinan akilangan wira kinan re. Matatudog niya. I sariri no hayat sa suraratan. Ay, sa kamambara hawla no isunan istirasan. Re matero ko na maknahayate. Irang kinasual ka. Sima ko magdadto ito nga ano kilang ayaw. Away. No naman pitengili atau araw ayaw umana na kilangan. Uraliw. Fatakre. Batakle. Ukak narakas. Lakas. Ay. Hatira kawan anak ko. No at kakay kirang kiran. Nakakay? Sangsu. Sangsu adidem? Adidem re. Saya pakat atau no ari hanai. Tulo ko ya no adidem. Tulo ko ya. Ukak ko. Ilang ku baca Ay. Adidem. Ay. Saya kebateran no. Ay no wati dira to apet. Ukak to ko. Mahane iraho ko rumah Fatakle ulali lakas. Ukak lakas yo. Adidem iraho ko rumah. So
在目前这现场里面大概只有4种他们记得4种，就是把这个呢，那是了有。考验你。这Badak ，Badak dari umana kilang ano holang 不知道中文不知道。Badak lek 对柱子。木头吗？对木头。哦好。哇达，不是我。F哇达。所以是阿公说会采的木头的名字。里面以前的柱子是有这些素材，而且这些素材都是硬的素材，都是很硬的。第二种是什么？第二种。5拉6拉6拉六，你要不要这个 LA？ 拉六，哎 LIW 啊，拉6。然后第3个是哪个是樟树？樟树。然后樟树是它的，应该是说它最老的那个木头啦，就也许是树柳那种。樟树的树柳。啊对。然后好了，那个，然后ADIM DEM，然后它是三圣，但三圣里面又有分3种。他要的是在野外的桑树就对了。对，他要的是那个叶子小小的三圣这样。好，等于不你kapan nak ni nawawari kivio. Rato malah sarere tu kivio. Mang kivio no holang. 榉木啊，有用到榉木了。有那跟盖那个什么一样，还用榉木。哎，七里香吗？还不是5种了，是不是？马在个大股七香。1、2、3、4，对，5种。是这个。还有七里香。这个是樟树，对。没有。这个是什么？ADIM是杉树。DEM 是小叶桑树。对，小叶桑树。哎，对。这1、2、3、4、5种了。对。然后前3种都不知道中文。没有2种了，前2种。O 是什么？没有，拉6我不知道是什么。Badak 是什么？我不知道。然后知道桑葚跟那个小叶桑葚跟樟树跟榉木。对。有没有用乌心石？樟树。也有用乌心石。妈的，班扎乌心木嘛。乌心石就是乌心木啊。妈的。乌心石。在那个。Kivio。乌心秋。啊，乌心秋。妈的，班扎。他们不知道，那个是日文乌西秀。乌西秀。好。乌心石不知道啦。对。对。malah sariri nomita。也是上材的。都是好材料啦，但是。他们都是拿硬的木头就是。12尺。哎，山下锅，我到。93尺，90公分嘛，不能那么。山下锅哟。山下锅，大概。他要挖从地面下去，大概要3尺，还可以立柱子。3尺就90公分。90公分，对。还是，tandau kata karau 150，saya tahu. Arah tandau. Arah tandau. Sansaku sasane. 3尺。itu apa yang siaku ai？ 有的有120。我们那边是用2尺而已。哦。就山上的，他们有的用2尺。对他们说，他们的经验3尺至4尺，90至
120。我知道，因为茅草比较轻嘛，所以压的时候，你没有很深的时候太浅，它压不住。哦。但是因为我们那里做的那个石板屋，屋顶很重，那个都是石头，石板很重，所以它进去它2尺就够了，因为它会整个把它压住。对。所以就是因为材料重量不同，那构法也不同。对，施工法。我呀，这烧的不累，哎呀我。对，10根木头。这2根。10根木头，2，那个再问这些阿公一下，那个木头入到土里面怎么处理？有特别处理吗？好。Tingin kini sisi, ya ayaw min maaraw na mo ami pasca kung mataasa ito sarili, mananara pi mahanakaw ni matingin ito sansya ko pi karkari, manantunara ami mislen 是埋下去了吗？对，埋下去。manantunara mislen。埋下去那个木头要处理。malah tignan tuko, saya tu isang kepiawaian. Hari. Waya to piselen to sariri itini sinasra matsu aku piselen no mato asa. Ano pinakar-kar piselen. Away cita ceka cita murtu maan ta ceka lahol ko bilang san. Awak saya nasra sa piselen. Ano pinakar-kar. Nombang ko ni Kinkiwan na sa ayaw. Rumah saya ira kumiting ira avo pacamulan nira to avo atau rumah saya ucira ta kenuh sa pakating kami ta nanumangang kako me kutot mata asay rumah kaya pacamur to sila bumaman sana ire avo ire ira sana peselen uselen aslen terasa tiba kan ira sana sariri kami Nani sengeran no masengeran ikut na hiayo. Inanom. Anu pena mehta re unen ma pasal ta selalu mak aku sari sada katu malu sari matinian. Sari ta mislen to tara sari sane idana serau. Tivkan. Tivak materi ku makta ma ya to ma to ku cobu kereta patirno satu tu no toko asantan no ai matine to na ai tini to terong ta matine tinian sana kita utiba kanan men ko ya sari awai kanu amoto sanai awai kyo sapa ira ta sa kalahur ko kena tapangan kena sarili san 对好从阿公的Uku sarili kame men tikasan mara oro antar tumane itu aku serak kami. Sering itira marah orang. Mari paafihan sangku mata. Mari paafihan. Tulas no serak. Itira merah orang. Saya kalau saya landuk. Itira mekarat. 好。从好拜主要过aku. Mama now hani ama sidaya ku kinabipai na patingin na kapitin sinsi. 从他们的经验里面他们说没有去做像我们刚刚讲的研发或者是木灰，他们没有，他们就是挖那个柱子那边呢，就用那个原来的泥田填回去。那柱子呢？在填回去的时候，就用那个木桩这样子去把它填实一点。然后呢，他刚刚那个阿公说，那个柱子呢，他柱子要先浸泡在水里。5年还是3年这样子，然后你要盖房子了，就把那个柱子从水里面捞起来，然后就开始立起来的。第一个是房柱嘛，对。所以呢，阿公的经验是这样子，就没有加任何的盐巴、石灰、木灰这样子。然后刚刚阿公说，那个柱子呢，埋在地底下的柱子它不会整根烂，不会烂掉这样。它只有在那个泥土的表面，大概20公分还是10公分那边，在那边腐蚀这样子。然后它只有20公分腐蚀，它地底下就不容易腐蚀这样。对他们的经验是这样。
对，干嘛过来弄？对，因为他们那个，因为就像刚刚阿公讲的，也是柱子没有处理啦，树对洞也没有处理啦，啊，就是对的，就是柱子本身入土里面的也没有做特别处理，对对然后挖起来的洞也没有土，就是一般的土填回去，填回去对对所以也没有特别处理，对就是这个没有特别处理就对对对，他们所看到的是这样子，对，他说水里是河流吗？或者是水池啊，就是流动的水。就是储木池啊，那个对对对对。一般人家啊，那么一般那个日本的那个制材厂那个储木池，木头丢在水里面那个泡。Michelin sa哎呀， Michelin sa tira itu lah senos. Seram marah orsan hau. 哎 Ayat mate aruna. 哎啊，白蚁， Ya buktara 哎白 ija. 蚁， Irang kira namun sengita itu lah senos sera. 哎哎， Kaya kera or kurarunga. 古兰诺，你知道？ Kira ma. Nan- Ma. 还我刚进来还会是这帮嘎嘎嘎啦， Ito ano okaka kaya ya tinay ito sa mga tungkol 啊，好，他就重复刚刚讲的，就是说在泥土那边，大概就是在20公分那边，就是被白蚁虫蛀这样子。 Mga tinis ate. 所以没有处理还是有虫蛀嘛，对对不对？对。啊，等于是。可是他那个材料应该也都是很硬的材料。没有啊，那个一般我们到我们的这个阔叶林，像榉木就比较会防虫。哦，榉木。对，但是樟木本身也会防虫。哦。樟木就是我们拿来做雕刻，对，雕刻用的木头。对。所以它也会防虫。哦。但是因为其他的我就不知道了，像小叶桑我也不知道，可能要查一下。有些木材本身就比较防虫。哦。但是比较防虫不代表它不会蛀。对。它只是比较粘久一点。对，假设有时候旁边真的有白蚁的那个族群，它还是会住进去。啊。可是应该我讲的白蚁不是我们现在，他是说白色的蚂蚁这样子。我这个白色的蚂蚁是不是白蚁？这个我就不知道了。应该就是了。哦，是啊，是啊。啊。因为白蚁小只的时候很小只，有点透明的，这样小小的。然后它长大以后就会长到比较大，它破壳而出的时候就是有翅膀。哦。好。这个。对。Dengar hantar kopi list no sinsi hau. Hai. Ta matirai ko. Matua ko petangir nerai. Paine hantar kira. Hai re. Ta mavana kami uwawa. Matirai ko sariri asaan. Masa next 刚刚讲说 sariri. Ariri. Ariri sana pati ang tipos yun. Wah, ika ko murah ra sariri, ariri, kucang lah. Sariri 跟 ariri 你看都一样。刚那个讲说会有20公分柱，是在地表上面20公分，还是地表下？就是地表，刚好就是泥土的地表上下大概这样20，上下20这样子。Paafihan ang bansa. Bansa, paafihan. 这个Ariri 是谷仓，sariri 是柱子。阿里力是谷仓。好，ariri 是谷仓，sariri 是柱子。对头阿公。paafihan 这个。Afuhan. Murah raw ka kuto matina. Macam是。那个柱子放下去，底下没有垫石头嘛，就是直接泥土在垫。OK， 那跟我们那边一样，之前做的一样，问到了一样。那排湾族有的时候会放石头不一样，每个地方都不一样。我们可以之后再讨论嘛，老师。你是要完全复古的吗？返回复古？不是，这个基本上是要先了解，你再来决定用什么现代的材料跟工法去换。对。然后让原来的那个用意留着，原来的那个智慧，你们的智慧留着。换了新材料，但是以前的那个智慧
背在新材料会被看见，这样。好。这样会比较好。否则你就全部不用问啊，全部用新材料做就好啦。就是要从里面去找到你们那个智慧，盖房子的智慧，然后换成新材料的时候，希望那个智慧还是被保留下来，读得到那个意思。哦，那我现在讲那个柱子，这边的柱子，这个柱子，等于是这一根就是直接架在上面。对。有没有开槽剖一半的？柱子剖一半，然后这一根放在那个剖一半上面。好。Mitingi to ciran batini to macam pisah lumak tu nutinya sariri atau mafalate mangkung mafalate ini kan. Tuker. Re. Ya ayaw pisang ngatinan de mahya to paarok to cirat to kununa unu tuker. Hasil falot han nu kutuker nu ayawan. 这样子的，Pak Arok sirana， 剖一半的，对不对？剖一半，然后放在上面，对吗？Ini pada kau satu token. Inya no sarire, mapada kau cirare cek ka Afaran. Ay pa avala Mahan hati ni cira kata aku. 这样子，pa avala 对哈，pa avala kun hayawa awai ayaw ko sarut-tarut kira Yo. Tata. Ini tahu aja ni. Ratok sarut-sarut. Boleh. Sa afaran. Cek kay paputar ke haya yo. Kini ano haya. Lalu makna tu. Mai paputar 在外面， cawas. 这边在外面，对柱子在里面。 Ini paputar haya. Paputar Macam kini yang kira. 对，向外了，这个口向外，对，向外，就是这个这样剖完，这个是外面嘛，不搭，这个外面嘛，是不是？这边是外面，对这边是里面，对不对？对。老师可以再让我拍一下吗？不像好意思。Masa paputar. Ano mahan maputoy. Ano ipaputaran ko, itine ko sa wasmahan, tate, takaraw kinano, ito ko hatinan, itine ko pa, 因为那边里面比较高。对，他也讲的就是跟我们那边一样。因为我没有建筑的概念，我刚刚说，如果说是在外面呢，这个细节你没有弄好，到时候再盖撒拉当试做的时候，不见得阿公每天都来。对，所以你就会现场就会做错很多地方。对，老师可以再麻烦你给阿公看一下吗？他是往外拍一下，你给阿公看一下，拜托你了。往外。好。阿公就像这样子，对不对？这个是外面，朝这边的是外面，这个是里面。对，这是里面，这是外面，这样子哈。好，那Nurari sama， 所以两边都一样。都一样。然后中间的呢？中间这一根呢？这一根呢？是平的。中间是平的。Ini itu punya nilai Pak Avalan tuh. Ini tidak. Awal ko nirawan. Awal ko nitiray. Awal. Paparan, kita kita 中间也是要。也是要这样。Matira tuh ngahan kira pisang. Mahan tini tukar bisa nga. Mahan. Tiran sa afaran. Mahan cirare tira sa mahan. Mahan. Masa teman. Letak kan mahan. Inan sa no pahan no tukar sa. Milper tu tinana perna. Ay, milper lai tinian tira. Ata ko titaknina atira ko rawan kira. Tate kairet. Ay, panato. Milper itu kinano. Oh tukar. Makan papa sa paputar ko tinyay matirati ni. Masa paputar ko mangapa ni mahan. Katakawan ni na alinonong. Mahan? Alinonongan kinang. Ada inian nire mahan mahayat to tin. Pasok ayawan. Pasok ayawan. Ay, pasok ayaw. 开口朝前。ayaw.
开口朝前，你说中间。哎呀，我我知道，刚才已经问了、好好，就是朝外面啦，对开口朝外。我现在问的是中间呐，中间这个柱子啊，所以跟着柱子开也是这样嘛，对对对左右两边就往前就对了。对，朝前。 OK， 好。哎它都是往前卡上去的。Nika ini anak pri sabal numa mangai ya kira ya sariri anu tak akak tina itu Ano asa kataan kanya ni patatudong kira. Saya, udah kuatina sariri ga bilang. Patatudong tinian. Tinana ano asa kataan ni ater ko pihan ako rai. Satu. Ato hata. Tatudong ta han ter kang hao ni sa tong kira. 然后两根也是都破半。我说，万一是这么大的柱子呢，中间是怎么弄？这样，我是这样。我们那一边是柱子很大的时候，它就是剖一个 U 型的。啊，对对对。剖 U 型的，两个塞在里面，小的就剖 L 型的。哦，没错嘛哈。对对。OK。就是大木头就可以中间开槽了，小的就一半了。哦，好好。就 U 字形。对对对，这个我们知道。你个把手ayaw na ta kung ayaw. 嗨。 So kung suri kurai wato. Ingat saja bahasa Sakuran, Sakuran. Mahan na sa mahan. Ano ayaw mahan kira. Suri kurai mahan kira. Tamat. Ayaw tira. 剖 U 型的，马来，是不是？剖 Puterong U ano 型的， takay 很大的时候，中间是空的，对嘛哈？ Sa kabaran, patar to. Ay, mahal ka. Ano, padato nga tayo. No tayo kusang kira. Membantai? No tayo. Afara ako no pangta. Abala. Indian eh. 就是跟肩膀一样。然后就叫肩膀。 Abala. 对啊，肩膀啊可以搭，可以搭一个木头在你的肩膀上。对，是搭嘛。搭。Apa agaran ha. Ya sa tinito o iti sa. Ini nira o itis. Hai. Abala ang kanya. Hai. Itis. 一定是有什么？是这个，没有被剖半的那个木头叫 itis 那样。比如说它是原木嘛，它是只破一半哦，就留1/2还是1/3，这一块木头叫itis，这个叫做阿巴拉这样，可以吗？可以。好，老师。那我咔一下咯，30分。